chibai vekule thir tu le ngai thatu zong zong tein zawa in du sakna chibai kan bu ka cheu Mizorama MLA in Thanpui kan nei zota December ni thum pathiani sang ni somni pathuma vote share ani don ti kan feveka heni hi Christian te ni ser hun poimo bik pathian ni ani wangin pathian ni berkhara ECA in vote share tura anon ti hi dulo tu le soisel tu tam tak an oma kan buai mek lain kan then om ram Burma chuan sipai sorkana awanga dulovin mipui ten protest in hun rei tak chung chu sorkar sipai te le mipui sipai te an in nuai mupa an in bei mek ani hi hetiang kara hian mipui sipai ten nena an chang chho mek zela Burma sipai sorkar hi tundin muna chuan amang ang to tak zet ni na langa reilo te a Burma rama khian mipui in sorkarna an chang ngei do ni in langa National Unity Government NUG point sorkarna siam mai turin an in puat cha mek ani ole Burma ram boina thu thar berber I han ngai thak chun zom zel tiang o Ethnic Armed Organization EAOG nga Myanmar Military Council sipai do pol kaya state chunga Karenni Army KNDF chuan Burma Air Force thlo natla atanga pilot zuang thla pani zinga pakhat Major Khaithan Mo chu an kota man anito anti he jet fighter te chi K8 type hi mi pani chuan theina ania November ni som pakhat sang ni som ni pathum dai towa kaya state chunga Karenni Army ten an ka thlak ani pilot parachuta zuang thla hi Tanglu village Lengtho township Karenni state chunga ram noya ni som pakwa November khan an song huwa Tanglu village hi Fuso khopui thlanglama om ani pilot adman chuata khi kumsomli pathum mi ni in Air Force Officer Personal Identification Number 2853 nei ania Defense Service Academy atanga zir chuak bas somli palina ani co-pilot Lieutenant Zani Mong hi ngor taka zon mek ani bok Sunstead ma lamle Sagain Maggu region lama mipui sipai te tangrual sipai te chuan Burma Military Council sipai te laka beipui an thlak mek zela indona chu ram kang ang mai hian adar zau zela kaya state chunga Karenni nam sipai le Rakhine state chunga Arakan Army te chu soilo Chin Zofa nam sipai pasal tha CNA CDF le adang ten Burma Military Council sipai te an sop hrep ta ka wangin ral thuam tha tam tak an lak sak theya an sipai kem za somruk chuang an lak sak thei to bokani Burma sipai athi bang te chu baklegin an tlan chia thu po hi hriat anuam hle mai atir khan Burma sipai te chu indona an chet chia deuh chuan chunglam atagin helicopter le thlo theina mangin an ma ni do dal tu nam sipai te kha bom thlakin an pui wat thin kha ania tuna chuan indona mual hi rampum huapin adar zau tak ema wangin Burma sipai te che chiana mun apianga Air Force thlona ten an pui thei to manglowani tin USA hian thlona manchi tuial thei jet fail hi ramdang atanga Burma ram chunga laklu adang betlat maya benglama sumle pai che son theina financial service chu akhwa kher tlat boka wangin kong engkima har satna namen lo tak Burma sarkar hian an tok mek ani an boss ber Russia ram khian Ukraine indona amason mek awangin aron ngai sak theilo boka chu wangin Air Force indo thlona a thlo chuana senso hi ar hau tak tak ema wangin air strike operation lama an chalei thei to lo ti alang rang mai ani October ni somni pasari tanga bul in tan 1027 operation chuan rampoma neena an changmeka Burma Military Council sipai te chu mipui sipai te laka tlomin sipai tan mun poimo zani tling trep chu an chan to ni rampoma tangrual mipui sipai le nam sipai ten beipui an thlak na pianga Burma Air Force thlona an trong to tak hluihlon ngai trep to hi indona muala pianga du thalin an tir hlei thei to lova Russia rama jet fighter tharlam an lei thar ta chu
a technology a changkan ema wangin Russian pilot puina tel lovin an khal ngam lova Burma Air Force pilot tan chuan jet fighter moi deuh an kol ve satle adi rungot mai nikuma thingsai le chalhun kho epchia lungler khua Burma sipai kem chu chin zofa nam sipai ten an lak tuma jet fighter bom ron thlak ani kha khami akha chiang pol te soidan chuan Russian pilot le Burma co-pilot khalmanga air strike ron nei ani ongme Burma sipai leilama chetla thin te chu Air Force puina telo chuan ral ando ngam thlot to lova leilama indona anma chon changa Burma sipai te an chet chiat tum hian Air Force thlona manga pui tura an ho tu te an ngen poin sipai mun poimo tak strategic hill omna army base lian tak ani lem lo chuan thlona manga puina a om ngai to me ulowani rin a in Burma Air Force hian indo thlona an lo nei chaw hle to maya jet fighter nei somjinga panga vel chu indona muna thlok suak tlak ani to lo jet fighter aman chi bomle silai mu po an ho tu ten an leilain diklo takin corruption manga thil diklo an ti wangin an leizat an record angza chu akim to lo bokani Myanmar in beina 1027 operation chugin Sunset chunga Burma Military Council sipai officer ni na sang takchel number 99 Infantry Division Commander Brigadier General Ong Chioluin ameu thina Battle of Mongko chanchin hian Burma sipai te thi le hliam an tam to ji atilang chiang le 1027 operation chung hian Army Division Commander Brigadier General Ong Chioluin anga sipai ni na sang takin indona muala thi hi an lo om ngai lo hial ome number 99 Infantry Division Headquarter muni tuna chuan tangrual sipai jinga nam sipai MNDAA Polten Burma sipai tatma do chu do na in an luatwa a omna mun hi tanmun poimo tak tlang bok mual thatak ani tuna chuan India le Burma irina chiao lei chunga Chin national flag antar pheta hlap angin anni po in an nam sipai puanzar chu inti thei takin antar vu to ani Burma sipai lal Brigadier General Chin hi tual chung indona hian anla thingai me ulowa soitu ting chuan kum sang ni pariat khan Brigadier General Kong Miat ta chu Sitong River buloka nam sipai ten anlo ambu sawangin alo thi ve to bokani 1027 operation an nei chantir khan Brigadier General Ong Chioluin chu silai mu fu pala thi ni lovin nam sipai ten an thiam thil drone thlona manga bom an thlak fu wangin athiani Burma sipai ten an melma nam sipai drone laka an inveng thei lo chu Jamar Tiasia drone defense system lama thiamna an tlak sam lewang ani thei tho mai Division Commander rang hi Mizoram Chief Minister lo ni to pu then phunga sipai atran laya anina rang ang Brigadier General rang khania sipai officer mo puna sang tak chel tu ania an chunga hian anina aya sang hi Major General ani to ni Myanmar Army structure a chon Brigadier General in a option indona machon thei Infantry Division le atlukpui Strategies Operational Command Headquarters somthum awmani Divisional Commander chuan sipai battalion som anopa 99 Infantry Division hi Burma Military Council sipai te singa an chuan em thin ania Sunset Monko biala hian hun rei tak chung omin Burma sipai ro va tak ania an ho tu thuneina achil Senior General Ming Ong hlaya ta na rin om takin an thok thlen ani Strategic Hill tia an chuan number 99 Infantry Division Headquarter mun chu lai pui thachi hoijar kanon le armor vehicle tam takom na chu karmasa khan nam sipai MNDAA le Rakhine Army 10 November ninga jingwa triana chunglam atanga drone mangin an beinua leilam atangin an hual beta darka level chung an in beinu in mi pui sipai tang rual ten nena an changta ni Sunset malama hian Burma sipai te hi thi le hliam an tam ema mun then ka ta chuan an battalion pum pui an family te telin mi pui sipai nam sipai te kota an ral thuam te pe in an in surrender hlomani Karen le Kaya State lama po chu tiang tho chu an hloma Burma sipai te chu ram le namta ni lovin
an hruai tu lalna a chilh min ong hlai tan chaw ral thuam kengin mipui an do ti an in hre chuaka a tam zawk chu rilru lama har sana tok an om cheuh to ani Burma Military Council sarkar hian tunlai hian kong engkima har sana an tok mek eile bara an in to del lo wangin thilman asang u chuak vek maya engkim man hi ato em vek bayadi tual chunga dan le thu pek ken ko chungchanga te zirna lama malakna konga te an thuan om hlia abik takin Burma ram chunga politics buena chin fel konga sipai chakna hanga tharum tho in ma alakna nambil sipai le mipui sipai ten an beilet mek zel boka an sipai tat ma do chu mun tina atlom zok ni in thi le hliam tam tak an om mek boka athen an tlan bawa athen chu mipui sipai nena a hu howin a battalion chopin an ral thuam tenen an in pe mek bokani sipai CDM zoma mipui lama pakai jinga hian official lian tak tak thlengin an om to ni rampona ni se ramdang te ensan ani meka Burma Military Council sarkar hi pompui tu ram recognize an om lova atira lo thlop thin athen om ram China tak ngial poin asuk thlek atidang lamin a hoi her a thlak tan towa bosatana an bel tak be Russia ramla chu Ukraine ram nen buina amasona wangin Burma sipai sarkar chu ral thuam lama tran pui chu soilo tunma a Burma ram nena alo salto aral thuam te chu alele tama ma zok hialani lalna le thuneina du luat wanga alu chunga mailing chek mek Burma sipai lal senior general ming ong hla hi an milem pathian ma thing thi in tong tai thin ma se milem pathian hian apui thei miau lo wangin amang ang top khok towa ati dan thin pa ngai angin anun ko chua theinan politics a midoi vai thil ron man atum le don mek ani hei hi mipuin ramhruai tu atana an pom plan khes sang sang manga suatin reng neya an pu wanga thiamlo chantira kum tam tak zela an tan tir mek political prisoner Aung San Suu Kyi hi chua zalen tira inrem siam pui hi atum mek ni nalang ama min ong hlai ngei po hi ramhruai tu berdin munatangin amoi hnaya ei hnuk dok velanga tuna anman mek sarkar interim government hi tidang lamin azia atidang lam trep ni in kan thu don na chuan a soi